zak dum pila zak nuai ta poti theng chu hemi zak dum hi tam takhi an om ve a chan thang a om theya tam takhi chu a hla om lem lova nat na po ani lem lova a mai ro chu enge bi taken me chi a alang moi lovo ve theya yen thanga da chun har sana ta po a in siam me thei bokani a om chan te le a en kol na te kan lon ta karon ta lang anga ama sabera chuan emi a rezora tia zia kan chin wang te ni ani pakhata rezora kan zia khanin a kan ti ngun chuanin adung du boka tin emi kor tot deuh te kan hak chuanin hemi ain vun zak nuai zak vun ne na khateng ain nek khan atopa chuanin zak ngoi khalo dung thei bokani chuan hei a thlan ti tlem na te zak thlan ngo emi le atirim tuina te deodorant le antiperspirant kan ti te hi chemical te le enge mo kan man khanin khan te ka kan vunin alo ho theya khatianga wang khanin area chuanin zak alo dung thei chuan hyperpigmentation an ti a melanin tamwang ani theya melanin hianin kan vun han le ngo hi arila hei etina negro te hianin melanin an pai tama mingo te hian melanin an nei tlema an taksa melanin alo tam emo hei ni sa a kanin phone sat te hianin melanin kan taksa atama khang wang khan ani theya acanthosis nigricans an ti a hi na pakhat ani a hei hianin hemi zak dum le hei vun lo cha deuh tup pe po hi asiam theya hei a chan ber chu thau lutuk wang te ani theya in zun thum natna wang te pon tiang khan alo om theya acanthosis nigricans an ti dikhi chuan hemi taksa ina insulin a man tangkai thei lo na insulin resistance ti wang te pon om theya e ba ka hianin mi taksa a hormone omzat tu mu mal lo wangin om theya entin nan PCOS an tiang te e ba ka natna hrik bacteria emo fungal infection emo ka tiang kan nei reng khanin alo dam le te khanin zak tuai zak dum kha om the ni tin inti fai ngun tok lo wang te thlan te lo oma he vun thi te tin natna hrik te mo ka tiang te po khanin a rei nuwa zak dum tiang kha asiam theya in mezil zu ka sat wangin om thei poka khang lo poka chan thang te po om theyang amaro chu kha tlang pui ni a en kol na hianin hemi inti fai ngun te le kan nitin nun phung tiang ka pui mo a masabela chon kha kan sei mezil zu klem te kha pui mo le a chuan ti fai ngun te po chuanin thil chak lutuk lo hei scrubbing te pon ti a chemical chak lutuk lo te po phana tha a hemi glycolic acid te hemi lactic acid ye te po hianin a hruk nan scrubbing nan an mang thin poka chuanin ni cha ka seyang deuh khanin deodorant te mo antiperspirant te kan mang ni pon a chak lo le chemical te lwak lo chi kha man a poi mo a chuan ni cha ka seyang bok khan korto nutuk te hak lo a poi mo a tin damdoi dora hian hei a hnoi chi rang a oma vitamin B3 niacinamide tiang cream te a oma chuan alpha hydroxy acid AHA an ti a hetiang cream te po oma kojic acid cream te azelaic acid cream te khate kha thapoka chuanin doctor inan cho ve fo pakhat chu fo bok chu hemi vun ti ngo te thin hydroquinone hemi cream a oma chuan retinoids anti tetrinoid an tiang chi te heng hi om bok ani in lama chuan hemi nimbu te han zeile pila khate khanin an hu ila heita poya thave a khami kan hruk nuwa khanin minute nga ba minute somvel nuwa chuanin moisturizer te po hnoile thin turani in aloe vera te po hi a thave a ine ba ka hian alu te zeile pila lepon fangma te po katianga han noi te po kha a thave a ine ba ka bok nu te le ai eng hi cho polila khan te po ka hruk nan mangila a tha a
chuan hei soda baking soda le tui chaw polila ate po khanin anoi the boka amai ro chu khang nim but tui emo soda bote khanin nge vunna ti thi pin vunna ti thak tian te po kha asiam ve theya film khut ero atha a chuan chemical pills ti nang khanin glycolic acid te salicylic acid te po admang thina in phen khata chuan laser therapy an ti a enta po tha a chuan hemi vun enkol na bi ka te chuanin dermabrasion te micro dermabrasion te an ti a beautician ten an free anga chuan nichata kan soyang khan acanthosis nigricans te po ka chhan lo ni theya katiang te ni chuanin taksari na ti niam yakha poimo vele boka chuan zun thum kan nei chuan blood sugar level control thatte in hormone lampang na kan nei chuanin khami endocrinologist te doctor specialist te pan athabokani chuan voile khata tianga kan zak nuai te walo le din vun dang chim po alo duk emo dum deuh thut ni chuan in entir tha chuan alo thakna sa tiang te enge alo bol shep thut te de kha chuanin mani in entir ngot mani lo in enkol ngot po kha a him lo ve thei bokani chuanin ni chada kan soi angkhanin enkol na khanin hydroquinone hi temin achak deuh le ka chu wangin pe hi man film khuranga ya azelaic acid anti hi temin achak lo dewa chuan hemi zakdum ta te pokana tha em thowa retinoids anti ang chi te po hi hemi vun tharlo in siam tur tan hian a tha a chemical pills anti te lasers anti ang chi te hi chu mani lo ti ngot lova mithiam pan thani